Атамай сиржите бәйе ағачылақ горне улуғын атамай нехелегер олықтау қытчат атамай сиржите қағыты үлелеппеттерін омну үхіс сыллары болла. 600 кехілек нехеленеға туғыламыт қағыт нехелектәғі улустағы сонунлары сүрін тәрәхінлері сыртатар. Елена Мосова материалыгар. Бу неделяга бирде бечәттенен тахсар жогус кахыкка нехилек олого жаһага бүтек сонуннара tehillen нехиленне үрдүк беһере билен алла. Кахыты нехилек жалтатын эхитиннерер биллерер ырыңалыр үлега сүрүн үлехите Татьяна Алексеева тиһен тахарар. Билигин сүйү саксааннаах бечәттенен атамай сиржете олохтоох магыһынга камагатык атыга барар. Боско нехиленне атар канарата, уну ковайга атылан рабет. То нехиленне ужелар баспытын делеттен хаңатылан рабет. Аспытын делага таккыбыт кахыттар бут уже бүттүләр. Оны боллагана бу кахыкка именно интерестак болдун демен боллагана оню ытамын рабен. Ким багар сахаттан тутулга хок оклор, даканы кыржастар даганы дәмтер даганы биле агалан бәләре айбыт кохондыр, главный бәләре айбыт кохондыр нагалан берелләр. Оны күчә батып октак батык нехиленне кыттар. Именно нехиленне бәте коластыр. Ол темин СМС нөңөйден болар һәм. Оны бите нөмергә алыннар СМС ыттылар, кем өчен бар активный батык кытталар. Кыраты нехилегер маннык сырдатар эхитиннерер маасыбай биллерик өлетин сагалыгырыгар терехтенерегер кахыт общественный корреспонденттара күүс көмө болалар. Билен турар нехиленне бу кахыт таксытын сергир, өйүр, саңаттан саңа нөмере мелжи кетехер. Үчүгө кайат нехелек бар болду. 2-3 жыл устата тагасы тогасту. Ото хонундары кетехе жансентен билебит. Осы Олyon da onlara kireller bıhıla. Bu böyle kiyer bağır istebile olur o. Ota bu emeğim ben istim. Ağaçı kinemi. Illın dojanı addım ne bakıpırım. Bu ekirtehel. Bu атамай сиржете курдук караксыбиллях сүүрен нехилек ологон историятын бир тихилге болар. Елена Мосова, Егор Тимофеев, Саха телевидениете, Горный.